Kongeye kuguha ikaze mu makuru agezweho muri iki gitondo mu kipe ya Rayon Sports. Ni amakuru meza cyane, ni amakuru tugiye kugusangiza muri aka kanya kuri Gikundiro Info, ikugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha umunsi ku munsi. Reba munsi y'iyo video hari ijambo subscribe ubundi dushyigikire kugira ngo ujye uwa mbere mubona update zitandukanye ku makuru aba ari kuvugwa mu kipe y'Igikundiro yambara ubururu n'umweru. Kuri uyu munsi tugiye kuganira kuri Rayon Sports gusa, ariko nanone tugiye kuvuga kuri transfer imwe y'umunyekongo uri kuvugwa mu kipe Rayon Sports. Rayon Sports yatangiye kugerageza umunyekongo wakinaga muri DC Virunga. Uyu bavuga ko afite CV iremereye. Ese CV ye ite ni ibiki azafasha ikipe ya Rayon Sports? Nimuze duhurire hamwe kuri iyi page ubundi tuzirambure 5/5. Umunyekongo Tangi Kandida wakinaga muri DC Virunga y'Igoma yageze muri Rayon Sports, aho yatangiye gukora igeragezwa, yashimwa akazahabwa amasezerano. Uyu mukinnyi usatira aca ku ruhande yamaze kugera mu Rwanda, ndetse biteganyijwe ko agaragara mu myitozo ya Rayon Sports kuri uyu wa gatanu, tariki ya 5 Mutarama 2024. Mu buryo busanzwe Gikundiro ikoresha igeragezwa ry'ibyumweru 2, yashima umukinnyi ikamuha amasezerano. Ni ibintu ubuyobozi buvuga ko bikorwa mu rwego rwo kwirinda kumwibeshyaho. Kandida yabisikanye na rutahizamu Musa Eseno wamaze gutandukana na Rayon Sports nyuma yo gusoza amasezerano y'umwaka muri ekipe. Mu gihe yatsinda igeragezwa, uyu mukinnyi yaba uwa gatatu Rayon Sports iguze mu soko ryo muri Mutarama 2024, nyuma ya Arsene Kamara Agoga, Aaron Paul Gomez. Reka twibukiranye ibihe bya Gikundiro. Gikundiro yasoje imikino ibanza mu ya shampiyona iri ku mwanya wa 4 n'amanota 27. Izatangira iyo kwishyura yakira Gasogi United ku itariki 12 Mutarama 2024 saa 12 kuri PH Stadium. Bikomeje kuba uruhurirane rw'amakuru yizengagiza mu kipe ya Rayon Sports. Gusa nanone ku rundi ruhande Ferwafa igiye gusumbusha amakipe yo mu Rwanda, kuko igiye gushora akayabo k'amafaranga menshi cyane agera kuri miliyari 10 muri uyu mwaka w'imikino wa 2024. Ese ibi biteye gute? Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa byagaragaje ingengo y'imari izakoresha muri uyu mwaka ikazaba yitwaje agera kuri miliyari 10 z'amafaranga y'u Rwanda imbumbe. Iyi ngengo y'imari Ferwafa izayikoresha aho izatangiza ibintu bitandukanye mu makipe hano mu Rwanda. Amakuru avuga ko mu gihe amakipe yazitwara neza ashobora igikombe cy'amahoro ndetse n'igikombe cya shampiyona bishobora kongererwa agaciro k'amafaranga bahabwaga. Ku rundi ruhande iya mbere, iya gatatu n'iya kane bigahembwa. Rayon Sports urumva ko izaba irimo 5/5. ubwo byaba bikomeye cyane iki gikombe cya shampiyona. Noneho hazaca uwambaye muri uyu mwaka Ferwafa iteganya kuzakoresha agera kuri miliyari 10 muri ayo mafaranga, angana na miliyari 5 z'amafaranga y'u Rwanda azakoreshwa mu bikorwa bijyanye n'amarushanwa no guteza imbere umupira w'amaguru. Miliyari 2 azajya mu bikorwa by'ishyirahamwe birimo guhemba abakozi, mu gihe andi miliyari 2 asigaye ari azakoreshwa gukora ibikoresho bikomeye cyane by'amahoteli ya Ferwafa, kubaka ibibuga 4, ndetse ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda rivuga ko rigiye kongera akayabo ku mafaranga yatangwaga mu gihe